Angubingelele phinze nguvusele umlaleli noma mbukeli ke weSwaziland Democratic News kanti ke lana la sikhona khona ke sise Central primary school yalapha kaShewula la sikhona khona maswata amahle ke njengoba nisibona sitheleke ngedingane ke la isitobeka lechawe lethu ke lokuthiwa nguye ke Khawani comrade Khawani yes lokuye mandla wakankomonye lo sishonele ke ma comrade wasilahlekela kepha ke maswata amahle we don't die we multiply. Democracy pumping. Asmani kan makube le makaba. Shayo ke ingoma ke maswata amahle njengoba usibona sitheleke khona la sikhona khona. Sathi subaleka. Siyabonga. Sicela siphelele nyalo ukuthi siphelele kwaya. Udaphe sasawuyeta lokhulumela bafundi. Siphelele kwaya. Maselweni hasule hafune otwa yena teginde maselweni yena asule hafune otwa yena teginde suku nyakati nakhona asule hafune otwa yena teginde mate asula
Sanibonani. Sanibonani. With no amen because today is official power. Sanibonani. Sanibonani. Thank God. I-section ke yabamfana besikole abakhona lapha esikolweni labedeke kona kuto ufanele sathishela wabo noma kutomkhumbula. Praise God. Praise God. Singayapi sisuke kuwe, singashonapi sisuke kuwe, sokhala kubani uma singakhala hali kuwe, sithi singayapi sisuke kuwe, singashonapi sisuke kuwe, sokhala kubani uma singakhala hali kuwe, sithi singayapi sisuke kuwe, singashonapi sisuke kuwe, sokhala uma singakhala noma singahlabela sonke, singayapi sisuke kuwe. Angithi ke maswata kithi ke ngitawujuba kwa manje ngiphindze ngibuye mase kuneti inkulumo leti tsite letimcoka ngathembe ukuthi nawe utawujabulela ukuthi emadata akho ube ngilo wakhona kokwaseva kube umthube umsebenzi la sikhona khona sika Shewula sise Central Lomasha Central High School ngifuna ukuthi primary school lapho bekufundisa khona umfowethu Mandla Khawan Komonye ndokungena kuyinkonzo yesikhumbuzo sakhe namuhla leli comrade lesikhuluma ngalo leli ke maswata kithi le comrade lebe libhizi kakhulu emzabalazweni lingeyo imember yaso Senate Senate sonke ke sithelekile bothishela kodwa ngokuthi inhlangothi delivela kangwane labasuka khona bafikile la kutosingatha umndeni tihlobo kanye nebangani kanti ke singiswadle Democratic News siyakuthulela konke lokwendekako khona la nami kuze ukuthi nawe ube nayo idea ukuthi kuchubeka kanjani ngingithabisa umoya ngicela ukuthi sithathe ikhefu bese sesiyachubeka umsebenzi naso uqale kahle. Hallelujah.